International News and Politics. Israel Hamas in Dona. Operation Al-Aqsa Floods versus Operation Iron Swords Alakalzel. American somthum thito in Israeli sangkhazali sipaizani somriat telin Palestinian sangni zaruk somsari thito in za asomnga pani chu meichia no pang anni liam singkhat zanga vel anomta October ni somparuk sangni somni pathum tun thlatir October ni sari tangani kwa sangni somni pathum chunga Gaza Strip cheng Palestinian du rum zwal Israel te noi chimi vektu tu le tumtu Iran ramin sum le ral thuam manga athlop tlat ten Operation Al-Aqsa Fotia Israel ram chung chu khomwal tuipui le borwa ka changalu thuta beipui chwa Israeli mi puile sipai an mu apiang thatmia mia tura an beipui thak chu a hlotling le a October ni sari inrin ni sabat jing daruk le achan ve vela changa an che thuta wangin Juda Israeli po lo in ring vek man heklo mi sang khazali chuangin nunna an chan pha a chung thi jinga Israel sipai zani somriat an thitela chuba ka ramdang mi khwajin tele American ringot po mi somthum thitelin Hamas hel ho chuan Israeli le foreigners za somnga panga chuang chu Gaza Strip lama Israel jela tang mek an mi le sa le Palestinian tang sangtam tak chwa phutnan manin an sheng zui ngala chung ho chu Hamas hel ho te chuan Israel sipaiten an be le chiam po a an mani sahim nan ti in an sheng bet zui ngala an zinga Israel sipai officer le high ranking official engimozat le foreigners khwajin te an telbok Hamas ho te chuan Israel in Gaza lu ta run phindar lipsevek an tumvai chuan le an tumruk na te chu thlona atanga an ron bai chuan an kuta an mission mek te chu thatin an lu an tan sakzel tur thu in Israel hi an vo zuyani hetianga Hamas pol Palestinian du rum zwal ten Operation Al-Aqsa Flood an nei thuta judami tamtak an watha chiam tur thuruk hi Egypt intelligent te chuan Israel thrilin film khur turin an sha tira ma se Israel lam hian an lo ngai thani in an soya ma se Israel sarkar chuan thudik lauti in an phana sa hle thungani Israel rama chuan kartop ni in juda namtana cholhun poimo tak sabat te semini adzaret te simchat tura tana hun man hun ani a anmel maten anron bei thutang ti reng an ring phaom love tuntruma Hamas Palestinian houten Operation Al-Aqsa Flood an nei hun hi kumsa khajakwa somsari pathuma Israel Arab in dauna Yom Kippur war thlen champha kumsom nga na tak ani nge a Hamas le an sangoi zon pui Palestinian du rum zwal te chuan October ni sari tangani ko chung khan missiles sanga zetin Israel ram anron kap eng zwaya Leilama Gaza le Israel ram ri in hungna te chu ka pathir ketamino bulldozer mangaron sudar chia in an lo luta a then chu paraglider mangaron thlok lu thutin an mu thei ang Juda Israeli te chu an silai AK4 le automatic rifles mangin anron kap thutop topa mi in chung te lutin an thei anga tam Israeli te chu tha ati chimi an tumani Gaza Strip le Israel ram ri depa khom tam taka chuan bom lo tlaka mel mate missile te chu vortla anga alo sur thut po a sahimna tura biruk na tur mun chu leihnuaya le mani ina abi ka siam bom shelter an nei veka chutiang Israeli biru te po chu lu chila tha cheu chu an tumberani Hamas helte chuan biruk na mun chung kwa angalo biru te ina chuan lutin bom te an kamni in an soye Gazaram ri nei lam kar to pa mun pakhata musical concert neya zaile rimoi mangalo intihlim ho mi engemoza tepo Hamas helte chuan an automatic assault rifles te mangin an kap popa nulat langwal mi zani somsari zet an kap lum nge ani tunchuma Hamas houten Operation Al-Aqsa Flood manga Israeli an tha te hi indo pui pani na hun lai kum sangkhajakwa somthum pakwa atanga sangkhajakwa somli panga chunga Nazi German Adolf Hitler houten juda nammi noiruk an swat chiam nuwa juda thana nasaberani a hemi wanghian Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan security cabinet kaungal chukin Hamas hote chet na chu atrul anga na taka changle turin le indo na machon turin
Operation Iron Swords ti an puang zui ngala ni som chungin Gaza Strip a Hamas office tele tombuk te chu na samang khengin indo thlo na mangin an beilet veta ani Gaza chau an bom talo Israel sarkar chuan Operation Iron Swords chu ni som chung zet akal chho pui to a Gaza Strip a building chong soma changa somni in kar tur te po Hamas haute ro rel na le ral thuam chek na mun ti in abom chena sato a WhatsApp kangin may pui al na sale may khuna satak asyam chin ang mayin an al senziay zuayin an khulu lui reng mayani nimin Sunday October ni sompanga khan Iran fui port thaile thlo burchin Lebanon rama inkul Hezbollah hel haute chuan Israel marlama khopui nahariya chu anti-tank guided missiles parukle rocket pakwa mangin anron kapa Israel indo thlona ten Lebanon ram chung te po an bomin an bei pha ani The Times of India Israel chan chin bu chuan ati US Israel 10 Iran an vo Iranin Israel avaw khan na sa Israel chuan Gaza Strip chu lua Hamas heltele an thopui an mani thlop tu Islamic pol te chu khwain wai mia to mai adua mase Hamas helte chu Palestinian civilians zinga in pen nanti in anbiruk tlat zela wangin mi puiwa khwainwai ship ringot chu tikin ashesi lawa Gaza aral thuam fam ki ma thuam tir lutin wachena saviau ringot sela khovelin adem luyanga UN le US po adem don si karkal ta zir top ni khan Israeli reserve sipai nuai thum sing ni sanga zet akau kirte chu Israel le Gaza ram ria atrul anga Hamas nuai chimita che chuak turin ka pathir ral tu theinen a chop ngek nguk to a chung ho chu Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan awatlo a mabak hlen turin che chuak turin inin pai to em ti in Israeli sipai te chu awazot vela annilam chuan atrul anga chimai turin anin rin to thu an lo shila Prime Minister Netanyahu chuan Hamas hote chu nuai chimi vek atiamani Israel sarkar chuan Hamas hote bei turin le an kuta Israel mi le foreigners mi za sumnga panga te chan chua Hamas hote chu akung ringot samfai azung phoro silo reilo te hnuloka dikung lo omle chiam chin ang mai maya bai atum lawa an zungzam nen lama phoro le phi chwa vek an tumani Palestinian mi pui makta duai khat chuang te chu Gaza marlama tanga chimlama darkar somli pariat chunga insa seng vek turin thupek rorum tak achwa zuita a inrin ni le nimin Sunday thlengin mi pui mang ang thlabar sang tam takte chu kar le sabeng tung tolai lir mang te in Gazaram chimlam an pan ngwa hetiang Israel sarkar thupek khau tak mai ti chwa hi UN le Humanitarian aid thoktu te chuan nasatakin an soi sel ngala chatna na me lo le nun na tam tak lo theina thilani anti Hamas hotela in anin phen na man ruwa ani ti sha in an chen ne in le lo te chwa san lo turin Palestinian mi puite chu an lo ti ve boxi a Gaza mi puite chu an boy pher nuai zel ri ani bermai World Health Organization WHO ho tu Ahmed Al-Mandari chuan Israel in Gaza marlama tanga Palestinian mi pui inthiar filim man mo tura anti chu thil har satak ni in hospital somni pahnia damlo en kolmek mi sang ni chuang te chu darkar somli pariat chunga thiar chwa vek thei an nilo ati hetianga thil ti chu damlo nunna atan a hlo thon om hle ani ati bok Nasurat refugee camp Gaza City om chu a chepin atot hle a Gaza Strip hi khovel mishing chen bitna berni in mishing antam hle ani Israel Defense Force te chuan nimin Sunday October ni som panga jingdar som atanga tlaidar khat thlengin Palestinian mi puite chu inthiar fi hlim turin hun an hon sakle a US le Egypt ram tingin na angin Hamas op na hnuaya cheng Palestinian hote tui in tur pek le eng anti top sakte po munchen khat chu nunphung pa ngai angin pek chhun zom le anni US President Biden le Israeli Prime Minister Netanyahu anin biak nu in President Joe Biden chuan Israelin mani inven turin tikna anaiti apompui thu soyin Israelin Gaza Strip lo le atum ani chuan thilti swal na satak athlengang Palestinian du thu samram mani ro in rel na nei turin Hamas hawnwai bovek an ngai ani ati hemin huloka Israel Defense Minister Israeli Katz chuan
Gaza a tuile eng power supply pek le ri ani ati a Jake Sullivan, US National Security Advisor chuan CNN State of the Union a Gaza chimlama mipuite tuile eng an pele chu lom ati thu so yen US chuan mipui poi soilo te tor tir na chu adu lavin har satna an nei chu tha atilo ani ati a khothlangram tam tak UK, France, Germany te poin Israel ten ma ni sahim na tura inve na turin dikna an nei ti pompuin an thlople a India Prime Minister Narendra Modi poin Hamas chet dan demen Israel chu atanin an thloplati khovel shiata alo puang to ani Israel Defense Force thupuang tu Lieutenant Colonel Peter Lerner chuan he indona hi kan ti ani lawa indona chu kan zong heklo ma se he indona hian kan hne nge yang ti in ABC this week ashila Hamas ho wangin mi puite tor tir kan du lawa kan phallo chu wangin mi puite chu lo inthiar filima in se seng turin kan timai chawani Hamas ho te chuan Israeli emo Palestinian nunna anja lawa Israel Defense Force chu Lebanon atanga Hezbollah helte lo ma chon turin kanin pei rengani ati Israel chuan reserve sipai le sipai cholla te kaukirin Gaza ram ri a sipai noi thum sing ni sanga indo turin a inral rin tir to ani The Associated Press AP News chuan Israel military te chuan Gaza City a Sijaiwa mun chu Hamas helte bukhwar na bulpui pakhat ni in rocket ka chwana leiver mishing in bay na tura thangkam anti-tank missiles automatic rifles rocket propelled grenades tam na mun ani a Israel indo thlo na 1 ton bomb chiza chuangin an bomb to ani ati Palestinian chen khat interview an nei pui ta chuan shemhun kongka gates of hell chu aron in honga tukver dar thlang te chu ake rem rum mai ani anti Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza ram ria Israel sepaite atlo nuwa Iran chuan Israel ram aron vauve ngala Iran chanchin bu FARS First News ziak danin Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullah chuan Zionist sarkarin Palestinian mipuite torna nei zonga ma alaka abei chunzom zel chuan Iran chuan chumiti top turin ma ala ang atini in asoya Arab Muslim ram te chu koikom thin ang chapa tangrual turin asomani Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Israel chuan Hamas tinena anin kara buaina chhuaka then omram tinen twal thu chiat phana le buaina in rambial chung dang kan kai kan du lawani buaina siam kan du lavin kan tum lawani ati Lebanon le Israel le Syria rama UN remna sipayada UNIFIL UNIFIL te chuan ramria rocket mangin anin ral saide rengti ansoya Nikki Haley US Ambassador to UN Luile Republican Party atanga US President chu tumtu chuan Arab ram then khatin Gaza Strip atanga himna zonga ramdanga kal an tum chu ramrikan na kong anlo khar chu asoi sela Qatar Lebanon Jordan le Egypt ramten refugee chhana turin anram ri an hongdu lawani Nikki Haley chuan President Barack Obama le President Joe Biden ten Iran nuclear siam tumna andang chepin anti-top chadu lawni in apu bok Iran vauna chongkam an ngai thei haulo US Senator Lartak Republican hockey santi Israel chantuk chin Lindsey Graham of South Carolina State chuan Iran in Israel an ron vau nu loka President Biden an Israel chanbur chu ka fakin ka thoplatani Israel ten Gaza atangin Palestinian mipuite chu an sehim na turin lo inthiar filim tura anti na chu Hamas hauten wai bautum na le marlama tang Hezbollah helten Israel an beitum na lo dan tum na wanga thilti ani ti in NBC Meet the Press ashilani Hezbollah helte chu Lebanon rama oma chanmun khwar nget Iran thoplat te anni a Senator Lindsey Graham chuan hei hi ka thucha ani Hezbollah te chu Lebanon ramatanga Israel te dautura anron lutani vai chuan le Israel ram himna anti der thonga ni ngai chuan Israel ram chanturin US sipai te chu ral thwam fam kimnen anlo thok chwa kanga US chuan Iran chu athilti mekle ati chin te ti top turin ama chhondon ani US Senate amala turin resolution siam ani anga Iran te u he indona ti punlun le tizwal kai tura inron chet vai chuan nangma ni ma chhon turin kan local ngalang ati mia mai ani
Iran President Ibrahim Raisi chuan nimin Sunday khan French President Emmanuel Macron bia in President Raisi chuan Gaza chu Israel ten an be zela Palestinian mi puite torna na satak dangro dang chara shek be na chu Zionist sarkarin an thlentir zel ani chuan chumi ti top turin Iran chu ain rol don ani hetiang poi soilo tor tir na le Gaza dan cha na hi ti top kan du ani ati UN point hetiang Israel hoten Gaza Strip atui le electric power supply le humanitarian aid lo ti top sak chu mi puite thi na hlim kor ram zo tir na ani ti in asoi sel ani Israel President Macron chuan Iran chu inrol lo turin le boruak ti ala ti so sang lo zonga che turin a shilani President Raisi chuan Iraq Oman Qatar ram try to te bia in Palestinian hote thloplat turin angenin aphuta US chu Palestinian mi puite tha chimi na omna tur thloplata apu ani October ni sari sang ni somni pathuma changa Operation Al Aqsa Flood ti Hamas hote bai pui chhwana chang leta Israel hoten Operation Iron Swords an kalpui nu achangin America chuan boruak ti dai tumen an virkwal char ngala US Secretary of State Antony Blinken phei chu Middle East rama thlok lutin mongvom ba ang sekin aver boy hle a karmasa a azina nimina Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman amu nuwa Cairo Egypt kal in Egypt President Abdel Fattah el-Sisi mu in Gaza le Egypt in rina Rafah khobula ramrika na kongka hong turin angena Gaza achangin kongka honsak aphuta Egyptian foreigners le American baka Palestinian mi puite tan tlan chwa na kong thochan nidar som changin ahon sakang Antony Blinken hian Israel Hamas in Karabai na tir khan Qatar Bahrain Saudi Arabia UAE le Egypt ram te alo tlo to a vo in thochan nia Israel a thlok lu tang Operation Al Aqsa Flood a hian Hamas thlop tu Palestinian helpol te naudang Al Aqsa Brigade Al Quds Brigade Abu Ali Mustafa National Resistance te omin anni ho zong hi mi sing khat sanga vel turangai anni Israel sipaita chuan Hamas helte hi sang khazanga that to in anin soye US senators ten an thlop zia in tirnan Israel ram tlo mek nimina US senator zinga juta pachal pakhat Democratic Party try to le Senate Majority Leader Senate Chuck Schumer of New York te chan ho chuan Hamas beina konga Israel tran pui turin Tel Aviv an thlok luta Senate Mitt Romney Republican of Utah Senate Bill Cassidy Republican of Louisiana Senate Jackie Rosen of Nevada Senate Mark Kelly of Florida te anni nagtu ka Israel rama tangkhang American ho te chu US senators ho te malak na in Haifa achangen Cyprus Biblein kupra thlar kar atia phurchwa ani anga US khwale tuimi som pathum te chu anchin shat lavin anla oma US State Department chuan Hamas ho te ruk bowi mo tha anni anring dewa anchung te chanchin shil zel anni ati AP News chuan October ni sari achanga boy nuwa Israel mi sang khadzali an thitoa mi za somnga panga ruk bawanni Gaza Health Ministry chuan Palestinian sang ni zaruk som sari an thi a hliam sing khadzanga chuang an om atibok US sin Israel vengkim turin in dolong atir leta US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Israeli Defense Minister Yoav Gallant nen anin biak nu loka Israel Hamas in Karabai na kalzela wangin Mediterranean tuipui chaklama US in dolong USS Eisenhower Carrier Strike Group te atirluta hei hi Iran thlop Hezbollah ten Israel an beiron thut don po a lodang tu turti anni he USS Eisenhower Carrier Strike Group in dolong rual tir lu ma in karliam ta khan USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group in do thlona sum ko phur chu Mediterranean Sea tu pui kama atrul anga chi thei turin alo tir lutin a in rem feldiam to bokani USS Eisenhower Carrier Strike Group zinga USS Philippine Sea Guided Missile Destroyer USS Gravely USS Mason Carrier Air Wing 3 te antela heta han aircraft squadrons pakwa antela USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group zinga USS Normandy USS Thomas Hutner USS Ramage USS Carney US Air Force F-15
F-16 le A-10 fighter aircraft until nual bukani. UN Chief Antonio Guterres chuan Hamas hote chu ma ni sahim nana in pen na tura an mission mi za som nga panga te churang taka chwa phutin Middle East borak ti dai turin Israel le Hamas hote le Middle East bialaram try to te angen ani. Rafah WAFA news yak danien Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan Hamas policy le chet dan chu Palestinian hote base sei le tumram anilava Yasser Arafat din Palestinian People's Liberation PLO thil tumnen adang deyani ti in Venezuela President Nicolas Maduro ashilani ati Palestinian tho West Bank lama cheng te chuan Gaza Strip a cheng le thunei na chang tu Iran thop Hamas tharum tho na chu a thlop lem lawa chuti rwalin West Bank ka chuan boina chhuak to in Palestinian somsari panga la in nunna an chan pha to bok Colombia President left-wing mi Gustavo Petro chuan Israel Hamas in Karaboy na chhuaka Hamas chanzonga chongkam achak chu awangin le Juda ho chu Nazi German ate khina wangin Israel ati thinrim hle a Latin America ram tam tak Colombia telien Israel ral thuam an leina sa a Israeli Defense Minister Yoav Gallant chuan Colombia hne ral thuam an leitir chindan ennon ani ang ati China chuan Israel Palestinian hote mani in Vietnam tia chet alak dan chu uchuak deuh ti in asoi sela Russia President Vladimir Putin chuan US in Israel le Hamas in Karaboy na ti re tuma palai na atho dan chu hleinai bias takani ati he thumin buat sai saktu hi pusi ti lalrin oma ani